So we jo mere ma giber ka chayo an mono kon an atiri kon an aningi we ako mere ki chayo Dr. Banios kamano nero we ana wono tika chayo ni an atiri atika loko gimo ma an pa ng'eyo kono ng'agi ne ng'eyo ni gen ma an atika loko ni atika loko jemo kene ma in pe ng'eyo eno waka wae ni an kane an atia detail pa boss mi team social media ubi kwero boss mi team ni an achiel ibi kwero boss mi team kweji an kane ya detail pa boss mi team ni pa wadako pa boss mi team romo weko boss mi team Wamon pa boss mi team gitwero weko boss mi team walurem pa boss mi team gitwero keto kinget boss mi team mo kweji dak an kani an aloke kum boss mi team an fut pa ya detail pa boss mi team weng un jo amene ma utika bango loke ni kono ngangagi utika kwayo kida bora kainung utika kwayo kida mapedo larne an fut pa loke ma kum boss mi team mo eken kenyu ikum boss mi an fut pa loke detail pa boss mi team ya uku utika piano who were following boss with team can who be well following boss with team can who machado an honorable Dr. Banios no be an party mu wugi mo no one were following boss with team can who abada an machado Dr. Banios aka the bad news team abiyari boss me word pari abiyari Jui no anatika yeri abada Rastaman no anatika yar lo kumijala banman da abada anda at bad news uno no nyer anone uno no boss me team ni abada abada from Kid Gum ata abada from UG I am a abada from UG and a bad news aka bad news one Dr. Banios aka Dr. Banios. Banios pia chako lweny. So mwana mauno tika kok ni kono mwana tere gini. Iyin penge gen me wia. Ingi ukare ma Yesu Kristo no futiki mwaka apa awi ariyo gikenyo mwa apa awi ariyo gikenyo Yesu beri kien lo diro. Fonye mekanisha. Ikien lo kwari ma Yesu loko kitchar loko moko ma wajo madon anone picking you. Chini tame no riako anone no pay with Yesu Kristo. No riako anone pay. Chino jim ana tika loko eni. Ana pay ki riako mo pay we akala kaini. Unyumpe mo ana mana tete. Wek jo magin yangu niang. Iwile waka eni rupa pochwe dano marom. We dan me nan eni. Kono wij mo lore. Kono wij matia pera. Kono wij matini ning. Which anone way niang pat. Tai which maro ba chwere ano maro ba chwebe which went tip apart mo kene no ko which oberti ko luan triangle 8 kor ke luan kono ngagi kenyu unu nge luongene kor mo kene ke luan kor face gana kor ngagi kenyu unu nge luongene an ma charo Dr. Banios be fu pa cha kolweni ko word pa riemo an pa cha kolwen daga lega ngaro ma kan pe ko donye lwen eneni ngaro ma kan po donye lwen ene ina anwe we ana ke mo mot na anwe utim be mi achel pe twer vor an ya twer vor bas mi utim reo ke Uganda kenyu ka u piem wa ngeng unyo ka piem mer wa chingeng unyo ka piem chi ene ko atwer tim strike mu tim reo ke Uganda ngino tim ti ana gamenta eno anang alego ni utim goro ti gamenta mi yenyo kama an Dr. Banios ati ye uyen an bara ti Uganda ya awadi obera ati kama ati ye ati Uganda utim be ka twer yen kama ati ye Uyen an be mi ache ka bu yen amer yen an ku kwara penar Banios ba Dr. Banios ne gera tiriara ka ne armere ka ire ne armere face video na kenyu ina we ana tiri er ke ya down we ke ana den mari Banios ina we so team an pa degi so an ka wacho mere elo ka da mane ne arwe kan ka ke wale la ka da wi nge la ka da le la ka da le so abe mere me ke wacho la ka da Nano, an machalo bad news. Ngeo an machalo arabo Dr. Banios. Ana funyo dano ya. Ana funyo dano. So, kwa ila tiyan bene funyo la diet bene funyo la tiyan. Angine jo Maria gubon yang loka ene. Nano, gubon yang. Da kana tika funyo luo wenya. Ina abi funyo dano weng pino team keken. Abi funyo dano weng keken o team uberu dano mo ding. Uberdama pi winyo lok aro this time though ubu winyo lok pa Dr. Banios bu winyo lok pa Dr. Banios
Dr. Bad News from Africa, Dr. Bad News from UG. Yin me free long and a bad man come from Kitgum. Yika iti bad nete bad kigange kenyu. So down up here we rama, yen nonge pere we rama jala bad boss we go team yen nonge pere we rama. Dak Dr. Bad News popo pere we. Dr. Bad News popo pere we arabi funyi wek ini nyang maberida. Abi funyi wek ini nyang maberida. Ina anwe. Arabi funyi wek ini nyang wek ini ngini kara nye pe mera tuka wek ngini ngen matika dor we kaka ni kara ngari kara tie. Ina anwe. Utim loko we kum ruara di tene ne utim pe war wa ruot. Ruoro lu bos utim yeno me ruo ba ruot. Ere no ni wa ruot ki kumani bos utim pe waro. Yero ba ngwen chiara ruoto kuiji kon en ngwen raj kuiji lu dok pa utim yeno dok raj kuiji manu dok ane ne ko ni dan wor la bo ene no mani dan wor lu nera en la bo ane we utim lu dok raj manu utim pe berbe kien tano ere no ne katika yetu lie pa megita ko me achel utim per penge ngo beru lie en man ma ke we lie ene ne utim ngi ngo beru lie ko ma achel yer ba wakien ma penge utere itika yetu ngama ne penge batian ngomo beru kien ano ne nan itika yetu lie pa men ngar mani itika yetu ngwen chata ngar mani utim yena ming dak lecture ni this time andara ka I la kuri style man ma ini ber ka yeru da la bonker war mo ken ambara be doni kumi la bonker war mo ken wak ini nyang I wajo ni kar mi yedo karo kon kar mi yedo kar kon nga gene ene mo long mingi ene mo long ma ini wari ki kenyu da ana bi keme kiri wot pari mo abi keme kiri jui no ana tika keme kiri ini yer ngwen chiar pada di yamo kanji social media kan ini yer ngwen chiar pada di kidong yeno ke yer ti ana di fut pia ke yere yin fut pia ke yere eno wa yin wi tek idiga yeto wi giso be ba ma yin be pe wa ke chiling en wi giso ma yin chere lego chiling bor gine ma ke lego kon ke mini ni ma ke lego kon ke mini so ana be wa ke be nge lo ko mi wen da more be no ni for was wen tika lo tika duga for was ma make YouTube ben no mingi nyur mingio yende we out down ya po ni wen ina no down ya po ni wen down yang kin ma bosu tim min kere nga ma pingi ni bosu tim min kere wala tian wa bit do ngi no tim la po ya da ngi no tim la min nga ma pingi ni na min bos mi tim abi moi uku ba news tika bieno uku ba news tika bieno so ana bieno kan yang ngone tiri pa mwa kana ni pe ke lwen ni we are ye la da kan a down we are in about we mo style mo pa ma de ba news na no riego me ye yen pe twero gen mana ta ma kan yen pe twero so ante ka wachen mu ma ne ma ini pe ke ni ante ka wuju ba oni an kiri wot pari en ma be luong an ni honorable Dr. Bad News aka the Bad News abada from UG uko Bad News tika bieno uko Bad News tika bieno Bad News tika bieno mere yo kenyo mere ma yen mere ko wara kenyo